عقیده ما زکیان ما به هزاره ریبرن و جواکه یه بیگلی یکو خوینا خواه بونا دوست جماره هم سری دا ببیرتینن لهم باری بیرانی نوان به حرمت به مناداری باش نخواد توینن ایرو ام لسر دوزکی کو کام بونا لسر بیرارینکی کو کام بونا هر کس وینا باش دزانی مامزکی کسایتکی کو اما کی جواکا ازدی استونا خواه ابنابت کن واتای کی وی جدا ہے معنی کی وی جدا ہے واف کامبوینا کو چید به لبن و دار استونه لبن و اتفاق و تواهیه جواکا ازدیده بکسایت انواکی مامزکیه نورا کو به دوزه لیزد خان هلات به هزاره شروان و گل مر دورا به کم بیه اوه به هلوه کو آزادیا استخان پیگوره هر کس دانه مها طباخه دی دیروکا گلن من دسته دیروکا کی پر واتای خواه واتای خواه دمله معنوی دمله مورال دمله حس واتای خواه بشینه جنو دشیانه کی نو تی افراندن افجی به بدلا تی چکرن به خوینه تی چکرن به خویدان تی چکرن به تایبت دوی مهیده چه محاقص ایریشه کول سر گلن بین دستین کرن افجی یکی سبب خواه سبب اساسی چیه واتایی کی خواه دیروکی ہے دوی دیروکی ده توای گلن من دست جنوب گهان روژا خواه نه به مرمیه یکمینی عقیده به قهرمان وکی زکیه وکی عقیده وکی برخودانه به هزار کود و اغره ده سر خودانه لسر به دوزه گلک نرخ گران بها دوی کمش دستن اما لسر به دوزه هبونه کی کو آوا بویه جحسنو پولایه ام همو بزانن هنا جبو گلن بدست تایبت جوا کمه ازدی لازم به دیرو که باش تحلیل بکن دوی دیرو که ده تاریخ همه ازدیا ده هر فرمان چه بونه چه لتاقینا زیبا و تلعزریا کو دخواستن دست بکا فرمانه بو انتو 2007 بساده بدل کوهاتن داین به پیشنگتیا داعش یکو دجمن هوی غدار یکو اف جواک خواستن تنا بکن دیسه 2014 سید تباخه ده لعینی به دیرو که ده خواستن بی گلی غرب کن و شهادت ماموشی یکو لپانزده تباخه ده چه بو لسر شینا کجو خواستن ستونه کی جوه جواکی را چه بویا وجینه کی جوه جواکی را چه بویا خواستن ویت تنا بکن جوه ده ترسن ام جی دیروکا خواه درس دارتینن خواه لسر دیروکا خواه زندی آواد کن جبو ناوی جی دجمنه ما وی حضم ناکه وی قبول ناکه لبراو جی وی باش بزانه بی چاها مستر وی دوزه سوز ده امی تولا ممزکی هلدن امی مطلق حیفا و العرده نهلن سوز حوال ری حوال زردشت قهرمانه یه وی سوزه دایی ام هموشی شیردار وی رکنه جبون آبشی جشن کلوه داره دا چید به اما کو ام لسر کتا شهیده خواب رومت آواد کن ام سر بلندن بوان بدل کمدانه و کم جدیرو که خواه جکسایتن وکی مامزکی کنها بحضار مامزکی لسر به شو به حاضرن کو جان خواب دن جواکا باشی جوه را حاضره کو لدورا وستونه کام ببی ایسانه کو دخوازن به هزه رش بکن و لهم باری وی هاو خاصی قوم پلاد کن هاو خاصی لهم باری وی دخوازن دست باویشنی بگوتنی خوین درو بگوتنی خوین وکی خور و رش خوازن وینا بین پرده بکن ندارن وی بکن جبر هزه کی کو جکسایتن وکی مامزکی گرتنه مامزکی کسایت کی چابو هر کس وید زانه کو بیکو بو استه 24 ساعت خواه بنابر
لسراسری جهان تایبت جبو هامونا جواکا استی کدا خویدار دا هری داویج خوین دا جبو ناویان خودی کسایت بوی شکلینه به مورال به معنویات به هز مزن به سر بلندهی جبو وی شوبه دوام بکن حیف سر کفتنه هم ملتی ما ازدی بهتره دوده جواکا ما ازدی هموشی بهتره دوده اما کی قاطع عسکری شوبداری وینه شوبدارن که هم دوی اخره دا جانی خوشی بدن دکسات امام زکی ده عقیده که ملوی اخره دا دان به وجینه کی نو حتی نکی بسر کفتنی اما دوی اخره ده هزار بدل دیشی بدن اما من پیره که آزادیه نه جبان آویشی دوی دیروکی ده لازم هم باش بخواندن دشمن خو باش ناز بکن و جی دیروکا خودشی ام دست بید کن حیا نکیب سر کفتنی دیروکا زندی اوید پیشی آمده روناهی مزن چه بکن جبان آویشی کسی که بخواست بن و بنچاوشی بکن یا چی سر پرده بکن اما ازنش ویره ندن نهانی که سیاسته که کو خرایش در دور ده آوا کرن لازم هم همبری بشیار بن جبان اکو هم همبری بشیار بن تایبت ملتی قوت گره جواکا کلوی داره کمد به لازم وان پولیتیکا این خرش باور نکن راستی همه دیرو کی چیه بیرو باوری من ازداتی چنه عمل دورا وی کمد به دورا کسایتی وکی مامزکی یکو دوزش مرا افراندن یکو خوشخوالی خواه آوا کرن اب جواکا استیه جبون آویشی ام کربن خودی لوی در کبن وینا مزن بکن حیب سر کفتنی ام نه خواپاندن نب سیاستین در دور نب قریشاهیا کو دخوازن سرما فرس بکن گوتنین دره و والا تجاریش بوما نه اساسن تجاریش مارا قیمت خواه نینه یعنی جبونا وی ام بحبونا خواه باورن ام پیزا خواه باورن بدل حکومت آین ام پی باورن باوریا هری مزن او وجینا کو دکسات مامزکی برخودانا بیریوانا هری داویب زردشتا حتی آوا کرن عمل دورا وید کومن جبونا ویجی سوزی احساسا بدن جبو ویا جارا کی تتره دکسات رهوان قهرمان ستونا جواکا ازدی مامزکی ده توای شهیدن شوراشه ام بیردینن بحرمت بمندار ام باش نخود توینن ام دبین شهید نامرن بشیر براخو
جبو سالڤەگەڕا بیرئانینا شەهادەتە ڕێهەڤال مامزەکی شۆڕەشگەرێکی مەزن ڕێزانێکی خۆزاییە گەلک و بەشێکە مەزن ئاتەمەنێخوا ji bo tekoşîna şoreşgerî û azadiya gelê xwe feda kirî. Li gelek qadan xebitî, li gelek cîhan erk û berpirsyarî girt ser milê xwe û kete dilê hemû êzidiyan. Şoreşgerê mezin mamê êzidiyan mamzekî. Em di duyemîn salvegera şehadeta wî de bi rêzdarî bibîrtînin. Li ber bîranîna wî ya pîro careke dîtir bejna xwe ditewînin. Rêheval şehîd mamzekî li 15 tebaxa 2018 di roja salvegera fermana êzidiyan de di encama êrişa hewayî ya dewleta faşîst û Tirk de şehîd bû. Em êrişa xayintî û nemerdana ya dewleta faşîst a dagîrkar bi hêrs û kîn şermezar dikin. Li ser asasê ku em ê xewn û xeyalên mamzekî pêk bînin di tekoşîna xwe de heta dawî bidin jiyankirin soza ku medayî şehîdên xwe careke dîtir dubare dikin. Em soz didin ku em ê tola şehîdên xwe li erdê nehêlin û doza wan heta serkeftinê bidomînin. Di encama êrişên çetayên Daişê yên sê tebaxa 2014 de xwestin fermanê di serê civaka me de bînin. Mamzekî Şengalî bi armanca ku birînên fermana sê tebaxa 2014 bipêçe hate Şingalê. Mamzekî Şingalî dema ku ji merasîma bîranîna komkujiya gundê Koço vedigerî di encama êrişên balafirên bê mirov û balafirên şer ên dewleta Tirk a dagîrkar de şehîd bû. Dewleta Tirk a dagîrkar û rûreş bi vê êrişa xayintî ku weka berdewamiya êrişên Daişê yên qirkirina civaka êzdî bû. Bi vê êrişa bêbext û nemerdana rûyê xwe yê tarî û qirêj careke dîtir nîşan da. Dewleta Tirk a nûnertiya hişmendiya çetayên Daişê ku dişmenê mirovahiyê ya dişmenatiya xwe ya li dijî civaka êzdî ku ji dîrokê heta nuha dike îro jî bi vî awayî eşkere domîne. Weka encameke dişmenatiya li dijî baweriya êzdatî û civaka êzdî bi hincetê pûç û vala êrişî Şengalê dike û komkujiyan pêk tîne. Dewleta Tirk a îro nûnertiya hişmendiya ku hemû komkujî ferman pêk anî dike ji bo qirkirina Daişê nekarî pêk bîne bibe serî. Her cara fırsatê dibîne êrişî axama ya pîroz dike û dixwaze hebûn û navê êzidiyan ji dîrokê rake. Şehîd mamzekî ji bo civaka êzdî bi şev û roj bi fedakariyeke mezin dixebitî. Ji bo ku ev bawerî û civak jiyan bibe û bibe civakeke rêxistin kirî, salên dûvdirêj bi awayekî çalak di refên pêş ên tekoşînê de cihê xwe girt. Ji bo yekîtiya êzidiyan ku belavî çar aliyên cîhanê bûne, bû xwedî ket û hewildaneke bêhempa. Bizanebûn, bîr û baweriyeke kûr a welatparêzî, dilsozî û girêdana xwe ya hemberî û girêdana xwe ya ji bo welat her tim zindî hişt. Li gel ku li Ewropayê dijiya zewicî bû, xwedî mal û zarok bû jî li hemberî jana gelê xwe bêdeng neme. Dilsozî û girêdana xwe ya welat û civaka xwe li ser jiyana xwe ya tekekesî ra girt. Hezkirina wî ya welat daxwaza wî ya tekoşînê bû sebeb ku vegera welat û heta nefesa xwe ya dawî li welat ji bo yekîtî, tifaq û azadiya gelê xwe xebat kir. Mamzekî Şengalî ji bo pêkhatina yekîtiya netewî bû xwedî hewildaneke mezin. Ji bo zemîna pratîk û rêxistinî bû xwedî ket û xebateke bêhempa. Bi taybetmendiya xwe ya çêkar pêş dike, rêxistin dike, bawerî dide, têgihiştî û kamil gelek tişt li tekoşînê zêde kirin. Bi kesatiya xwe ya enerjîk, çalak, zîrek û ketkar dîsa bi taybetmendiyên xwe yên pêşengiya gel a temsîla wê dikir, diçû ku derê bandorî lê dikir. Gel rêxistin dikir û teqas kar û xebatên dikir bi serkeftî pêk dianî. Rêheval mamzekî her tim bû xwedî sekin û perspektîfeka wiha. Em weke gelê civaka êzdî gelek tiştan deyndarê mamzekî ne. Mamzekî ji bo Şengalê bê sekin û bêhindan xebateke bêhempa meşand. Ji bo kewandina birînên fermanê bû xwedî hewildan û kedeke mezin.
ji bo carekê dîtir ferman di serê civaka me de neyên ji avakirina hêzên xweparastinê heta sazûmaniya rêveberî û îdarî ya xweser di her mijarê de xwest êzidiyan bi fikir û raman bixemilîne û bike hêz. Di avakirina saziyan de di pêkanîna hêzên xweparastinê de di avakirina hêzên asayîşê de bixwe li ser sekinî û yek bi yek bû xwedî kedeke mezin. Ji pêkhatina sazûmaniyeka nû ya civakî de avakirina pergaleka xweseriya demokratîk de pêşengî kir. Fikir û ramanên ku mamzekî li nav civaka me de û li xaka me wek çand pêş dikeve û belav dive. Di duyemîn salvegera şehadeta wî de em sok didin ku em ê mîrasa ji me re hiştî pêşdetir bibin. Armancê wî pêk bînin û bigihînin serkeftinê. Em hemû şehîdên xwe yên qehreman ên li Şengalê ji bo civaka me ya êzidî şehîd bûyî di kesayetiya mamzekî de careke dîtir bi minnet û rêzdarî bibîrtînin. Bejna xwe li ber bîranîna wan ditewînin û soza şopandin û serkeftina doza wan didin. Saziya malbatên şehîdan a Şengalê 15/8/2020. داکا شهید زردشت و دای خانسه و دای لیلی کرم کن موما بخون و پشترمه دست برنامه خواب کن. هواوی علی حوالن گولوی در حاضر بوین جدور و نیزین گم بخیر هاتن آواد کن ام دبیجن من سر و سر چاوا هاتن اول فی جهه دلخوشی مایا بری ام دست به برنامه بکن لشخص حوال مامزکی شنگالی دا و جبوی همو شهیدین آزادی و شهیدین هفتی و 4 فرمانا ام و دعوی دقیق رزگرتن دکن. شهید روحنایا ریامنا شهید ساغن تجاری نامرن کرم لسر مهموکا ارککی مرواتیا ام خون و خیال مامزکی بجه بینن ایرو سالوگرا دوامین شهادت استون جواکا ایزدی مامزکی شنگالی و شهید ماهرا لشخص مامزکی دا ام همو شهیدن آزادی برزداری بحرمات ببیرتینن و بش ناخوال هم بریوان دطوینن حوالنو وکا هون دزانن هر کسی شنگالی مامزکی جخور وکا سمبولکی دیدن جبویوی دولتا ترک داگیر کر ل15/8/2018 دا یانجی 15 طبقه سال 2018 مامزکی هدف گرتن لنزانن به هزاران شاگردن مامزکی لبردست وی رابونا و اتفاقا ازدیارا دبن سرکش باقچه گو مامزکی بدستن خواه گلن آشتی و اتفاقی تیدا چاندین امیجی هروی باقچی آف بدن و ام ناهلن تجاری او باقچه هشک ببا دیواره گو بکدک مزن جکوکو بنگه قوی هاتیا لیکرین دفع ام لسر وی دیواری یکو به دستو تلین مامزکی شنگالی لشنگالی ده هاتیا لیکرین دفع ام سر وی دیواری تمام بکنو نهلن گو بنگه وی دیواری برو خواو قائم تر بکن قوی تر بکن خونو خیال مامزکی تفاق و آشتی و بهوریا گو لشنگال ده دایر و نشتاندن دفع ام جی بسر وی ریدا لوی چرای گو بدستن خوا و خستی دوی ام وی چرای گش بکن و نهلن تجارا او چرا ومرا لسر وی اساسی دوباره ام دبیجن سر توایی ازید خانه ساق به و سر مالبات وان ساق به مامزکی جبو مهموکا نتن سمبول بو مرتال بو رمبو لسینگ دشمن داو هر جاره که گودی تبا کی زارو که ازیدیا کی دایی که ازیدیا کی خورتن ازیدیا لجیه کی نرحت با همو هزو قوتا خود گهان دوی هاتا کو کار با
وی شخصی جوێ ئیشێ جوێ نەخۆشیە ڕزگار بکە ji ber wê jî divê em bi dilekî xweş bi dilekî can bi ruhekî paqij lê gotinên mamzekî xwedî derkevin li ser navê Partiya Azadî û Demokratiya Êzidiya Padê bila berêz Hüseyin Hacî kerem هەموو ملەتێ شنگالێ ملەتێ ئیرۆ vê derê حادر bûyî hûn hemû bixêr hatin li ser navê Partiya Azadî û Demokratiya Êzîdxanê em xêrhatina hemû mîvanê xwe dikin em xêrhatina dayîk û xwişkê şehîda dikin ya malbatê şehîda dikin ya van dayîk û mama dikin îro heciyê vê derê hadir bûyî الشخص امام زكي دا الشهادة امام زكي دا وشهادة همو شرفانيت برخدانيا شورشي برخدانيا شنغالي برخدانيا ازيد خاني ام هموال بيرتينن وبريزداري بشنا قول برد طوينن وستر ساغيش مالباتي وان رتخوازن قالي ملتي ازيدي وهن همو ديروك امام زكي زانن و دیروکا مامزکی دیروکا کب 10 سالایا یا کور و دورا الآلیه شورشگریه دا الآلیه جواکی دا الآلیه اتفاقی دا الآلیه ریخستنی دا و مامزکی عمری خوا و جوانی خوا همو کرا خدمتا ملت خدا دا کاربه روزک دیروک و تاریخ ازدیتای تجارة مامزكي وهفالد مامزكي اد وكا زرد شنغالي وكا همو هفالد وان تجارة نينش بيت كرن ام بساعتا روجاجي سر مامي جواكا يزيدي بقنا بحث تيريناكا واخافتنا مامزكي تبيجي مامي جواتا شنغالي نشفالات يكيهات ريز واحترامي مش همو انسان راهنا نهمو انسان قارب بي مامي جواكا كي بکدو آمدکی بر خدانیه که اب مام هوستیاتیه که اب زانیبونه که مام زکی بو مام جواکا ازیدی نهاجی لسر ناوی تفگراجینن ازیدی تاجی بلادای پاکیزا کرم کا سریرام خیر هاتنا بان خوشکو برای عادر مالبات شهیره حمید کن بجنا خود بر مالبات شهیره حمید مالبات معمولی در چمینه وسلاوی ماش مالبات معمو مالبات ماهر رهینا ام هم شهیده بیرتین تجاب شهیده ما ناینش بیرا کرن اتا داد کا شهیده هایا اتا باب کی شهیده هایا حق باب شهیده وندا ناوی وام سلاوی ما شربانی ما رهینا جزا يزيد خان رهايا جيبا شير رهايا جاجا شير رهايا سائي شير رهايا مامو قال لك تعبدي مامو قال لك زعمدي مامو قال لك رزالة الملتي ازري بدي مامو اشتفاقي بو هرول دركي بو هكذا دون ندلك بان هكذا بيد دواجيك مامو نفسك هنيا بيك آني بان وبر بي وقتی مالباتا ویال دربو مدیادی سا مالباتا ویال بی داره بی سر بی خیره سر بی مراسمه عادر بی ایرو ند عادرنا قالك خمقین الدل ماینا سره من مالباتا ساق بی سره مالباتا مامو ساق بی سره من مالباتا شهیدا ساق بان ترجع شهید ناین بی اش بیرا کرن دیسا مدبیجن شهید نامرن سره ایزی یا ساق نهاجی لسر نابه مجلس خواسریا شنگاله برز حسو ابراهیم بلا کرمکا ام خیراتنا و همات کن خوشکو براید حاضر مزن و مامد ما دایک و خوشک مد حاضر بوین ایرو بیرانینا روژا نخوشا بیرانینا روژا تجی کلو برینا لدل جواکای زدیدا لبیشیا همه لشخص امام جواکا ازدی امام زکی شنگالی دا ام تبای شهید ازید خانه شهید کم کجیات العزیل و سیبا شیخ در شهید گنده کوجو شهید گرزرک و سیبا شیخ در اوی بقهرمان البر خداین شهید فرمانا 2014 شهید خطا آزادی هر چهار پرچه کردستان و شهید توایی ازید خانه ام توایی ببیرتینن
ام ريزو سلاوي خوا بحرمت جمال باتي وان رشينن ام دبيجن سري وان يساقبا بله حكم بكبن روجا ام بيجن ام درباسي مها هشت بن ابراستی دل جواکا یزدی تجی کلو برینو نخوشید با اجبر دیرو کا مدحتا روجایرو دهت فرمانا دهت کوم کجیا دهت قتل عامل هیوا هجده لسر مهاتینا کرن بله حکم بیجن لبیرانی مجیدا اید هاتینا چه کرن لسالا 10,007 لچارده حیوا هشت بخيانتك وكسسي هشت تقينات العزير وسيبا شيخ درو قندي عزير چيبو دنيا هموجي زانا حكا وچه معامره بو حكا وچه خيانت بو بس مخابن كسكي دنگي خو نكر جبر قلق شهدد و بو يرد حاضر بون حكا ساعتت بري هنگي دا هزت پیش مرگا دبيه داوي تاويتن گو حق تقيب بلا نون هموبن هنگ حوالي دوان وكبرت گوتن كلام سري حوالي دوان فهم کرن خدانا علی بتنه رزیلو بلنگاسته چون پیش مرگی کی وانته نچو کادر کی وانته نچو بتنه زاروگت رزیلو بلنگازاته چون بله حکم بین لسال 10,014 لسسه حیوه هشت ديسا عينه وخيانات هاتا كرن ولشبكة دا ملتي ما لخود هيلان وبوي خيانته ديسا او خنجرة جعر كري لقولن جا ملتي مدان ديسا پیشمرگی کی وانتے نچو کادر کی وانتے نچو ديسا رزیل و بلنگا زارو کے دے زدیاتے چون و پشتی ہوئے اللي 15 هيبه ديسا قتل عامك كوم كجيك مال ميراتيك جنوسايدك لكوچو بسر ملت مدانين و او دايكو خشك مدبرين حتى ايرو لبازار دتنا فروتن لبيرانينا ويدا لسالة 10,008 مام جواكا يزدي استونا اتفاقا ملت يزدي خست وان ايشا وين نخوشي حنا كجي اول دل خدا بملت خورا پاروکا چو مراسم گنده کوچو دیسا و خیانت هاتا کرن و مام ما شهید کد سپاس جبوی آخافتنا برس حسو ابراهیم حوالنو نهام سنویزیون حوالا حاضر کری آمه ویگرا لسنویزیون تماشا بکر
هم جماعیت یوکیل و هم جی جمعیت اداری کامل جناب کیلومیران زند خواد یابنده که ایزیدیان آبتیوز بود و کیلومیران لور بود جمعیت وی من پاشنام بخواد و شنوازگانی از حواله پیرشم ما دست پیکا فرمانه دا از ویکاری رما وی رخستنی رما از حواله مامزکی از وقت پیری خود دیدم گلک پیکت خوش بون و مامزکی سمبولا ما ازداتی بود شنگال دا او تباید اتفاقی ما او بو دجمن و نهیلتا و نخیرخوازا استهداف کرد ویش نام درینن اب هزارا و صداهنا جه مامزکی بگرن همو مامزکینا و مامزکی ساغا نمیریا دو یمین سال وگراویا ما خیرک چگریت شای لگه سر خاطرا خوده و ناوی مامزکی و خیرا خوده و خیرت ازدیا ما چگریا و بجنا خود بروی و مالباتا وی تتوینین حکا وی روح خوا گوری کر سرکتنا ازید خانه و خیرا خوده وی پسد یابشه چه بون پسد آسایشه چه بون رخصتن و سازیت مدنی چه بون خیرا خود و مامزکی افتشت همو خیرا خود و مامزکی ازدادی را چه بونا د بلنگازا دولتیات نه اوا کرباشر مامزکی چو دریوان وکا بلنگازا کی وکا بابا درویش کی چو هیویجت کی پیگتانی اتفاقا ازدادیت شنگار دا او بو و نخیر خوازا و نهیلتا افتشت استهداف کرد حکاوی تشتی اجناب ازدادی بمحینن ازدادی پشکو پلا بکن هناك بنا حواليوي هناك بنا حواليوي فرق الجدائد باوي ندو ازداتي النتي ازداتي ماشان رخستن او مسلاوي ازداتي بو وكلك سوفاسيوات كمو سرسرا وسرچاواتن دستوري خود تاوسي ملك افرو روش سالفاغرا دو امين شهيد مام زكيا مام جواكا ازدي استونا اتفاقا ازديا او اشخو وقت زانين مها تباخه مها شورشيا مها شهيدا يا الفي مهدا قالك كونكوجي وقالك مأساتي المازن بسري جواكا مايا ازيديدا هاتنا الفي مهدا هذا شهيد عقيد شهيد داسبكا شورشيا بو شهيد بو الفي مهدا انفجارات العزير وسيبا شيخ خضري كونكوجيات العزير وسيبا شيخ خضري بشكل كي هوفانا شات ترابلتا دا تاقاندن الفيروجي كونكوجيا اكوچو بو المها سي في مه فرمانا هفتيو سي سر ملت امي ازدي بو افرو البانزه اتباخ 2017 مامزكي مشاركه مؤسسات جواكا ازدي كوچو كر الور كده حتى جها است شهادته مامزكي سنبلكا اتفاق ازديابو مامزكي استونا اتفاق ازديابو الهم ايشو ازارد ازدياده حاضر بو تشتي ويد في بس في ام اتفاق بيك بينين وام سركفتنه بدس وبينين في اتفاق القول كده بجا چومه ديوانا الهي ملوي خوشي وشاهي سري همي خده واتفاق وتفاهي هكا اتفاق هبه اما بسركفتنا ومخابن افرو هن آليات سياسي دسته خديسل دسته ويدش منه هوفانه ام تريكان دي كري اتكنا وديست فين مع امريكا سياسي سر جواكا مايا ايزي بينن بس بسايتا خده تاوسي ملك وقرارا سلطان شيخ خادم ملك شيخ حسن داعي شرفدي ام بلانه دوان همچكا فالا درينين وام اتفاقا خوچه بكين وام الدو شوبدار شهيد خوبين بين وشهيد نامرين شهيد نامر سريدا هم خير هاتن سرچاوا ام بي روجي همو شهيدا الشخص امام زكي دم همو شهيدا بيرتينين وام سلاوت خوا اجوي دريچا شنغالي ام جمال باتا امام زكي رشينين ام بيجن خدي وتاوسي ملابكا هردم سر كتيبين وشهيد داوي با وافكر رحمل دليوانجيكا ودلي ما هموكا خوش بكا وإيشالله بزنا خدي وتاوسي ملك ام همو مالباتا مام زكينا هاتانا كزاروك كما هيا هتا دايك كما هيا عمل بيشوبا مام زكينا وام شوبا مام زكي جبيرناكن ما فكروا خيالي وجبيرناكن
وهردم الصبح وإيفار ديم شيرة إمام زكي بيفا إمام زكي هموك الفكر المدى خيال المدى أم دايك الشنغالي إمام زكي وكمامي خوا وكبراي خوا الشاي الشنغالي بين إمام زكي استونا اتفاقا إزديابو إجمرة مامبو إجمرة بابو الفيدري الهمو آليات ريخستني دا شيرة كاري مابو وسيد كاري مابو الفيديو الشنغالي دا هيزا ما خده ومام زكي تشيبو ومام زكي هي فيش خده وتعوستي ملكت كان مام زكي جنة ما خلاص نبن وديم اتسركتي بن ومسر ساغيش همو مع الباطل الشهيدة خوازن وبين سر جابا بخير السلام إيرو من زهمان الشهيدين شهيد يزيد خان قالك الفيدري في شارتنا في زهمان الشهيدة نيفان شهيدة شهيد مام زكي رمزكي ازديا همابو اتفاقا ازديابو افجي روجا فرمانا عقب سري چای شنگاله دهاتی و روجا کا عبادت سري کوچو دهاتی و روجي دجمن رابو دربا خلويدا از بخوي روجي زود فيقربون يعني القليه شلو المي منطقه طيار رضوان رابو ليدان لانه اوزاني او شخصكي كي فيدري مهم بو شخصكي يزديبو چای شنگاله بريفت بارتفاقا چای شنگاله بو ام في تشتي ام استنكارت كين وام دنگي خود گهينا الدولة هموا دستي ايفان ظالمة سر چای شنگاله راكن وبس چای ما بقصفين وبس مناطق ما بقصفين بقنا منطقة حذر جوي اف منطقة ما ازديت تيد عايشينا ازديت كبر خداني كنين فيدري تيد عايشينا ازديت قهرمان الفيدري عايشينا بلا جانب يعني يكي وك الشهيد امام زكي راس نايش بير كرنو او بس ازدي خلاص نابن ده امام زكي دي هين اللي زياده وهروي مينن ونايش بير كرنو ان شاء الله يعني روج بروج ملتي ما اتفاقا ويتشيبي وملتي ما يخبري فبا وتشتيك هاتي سري جاي شنغالي ان شاء الله هبي ترينا كري ايرو ام بدري حاضر بونا زمان الشهيد لك وك ايرو امام زكي شهيد بو مامي بو مامي خانه بو راستي امام زكي مناسكر بري فرماني وفدا تقريبا بري شهيد بشهر ساله مناسكر الشنغال ده شغلي امام زكي راستي ناسكرنا مناسكري سر اساسك اتفاق عملته دي سر اساسك اتفاق شنغال براستي قال لك مشاكل شدون داخل شنغال ده وخارج شنغال ده وقت ما دنگ خود گهانده كي ازدي كيش منطقه او مشكله گهاند با امام زكي ابد ندنبس الا الخلال روجه كده بري اللي بوتا ايفار او شغل او مشاكل حل كرن مشكلة إد مازن كتشكت كرن إد كتشكت تحقيقات كرنا تنا براستي وكا إيرو شهيد بو وقت إش وندي كوچو وغير هاي شو سر مراسم شهيدة كوچو وكا إيرو 2018 هات وقت وغير هاي سركاري خو سر جهة خو موقع عملي خو كغوتي الوهنجي هات شهيد كرن قبل طيارة مجرم طيارة أردوغان هدفها طيارة أردوغان وشهادة امام زكي نبس امام زكي بو لأن منزاني أو تفاقات جاي شنغاليا وامام زكي دلخواس ودلسوزي ملتي ازديبو اجبر فيكي وان كرا هدف لبا الحمد لله شخده جهة امام زكي زهفن راستي شهيد بهزارة قايدة وكا امام زكي چونا وهر ما إرادة كيا يعني چنداش ما بونا شهيدي وچند امام زكي وچند قايدة وكا شهيد زردشت بينا شهيد كرنجي ام تركا إرادة خنادن ما إرادة هيا ام دفاع وطن خكن وآخا خكن ومنطقة خكن شرف وكرامة أخو عرض وناموس خكن ام ساغي الشمال باتا امام زكي وهم شهيدات خوازن وإن شاء الله رب العالمين حق ازدخاني وفرماني في شهيدة شون في خسارة الملت ازديبوي الأردان نامن إن شاء الله دستورانا عمي خدي مزين تسبيق دعم خيراتنا قناتي ودن راسي هونجي قلق زور وزحمتي البرملتي خدت بينين شاغر خوشية ونخوشية وبرمي وصاري وجمدي راسي هونجي دست خوشية ودن هونجي تقصير نكريا وكو الملتي خورا راستي ام تاريخها ما في ملتي تاريخ راستي قلق فرمان وسليما دهاتينا بهزار سالة 1500 سالي تقريبا امش فرمانه خلاص نبينا حتى
2014 جی فرمان سرمدا سیما هاشت فرمان کرش هتا دنی ملت ما ابراسی و فرمانش بیرا ناک اگویرو 15 ماه هاشت مامزکی راستی ملت ما هتا دنی کداوی و تعباویش بیرا ناک شکرک راستی مامزکی تقصیر نکرد چای شنگاری ابسی سالی خبات کرد ترگا مالا خودش اروپا هات چند سالی هشتیا الموصل بو حتى حكومة عراقي سقطي دراها شنغال راسي خباتك مزن وزور زحمتك مزن راسي البرملاتي خدتي وملات شي راستي و كداويش بيراناكا اتفاقك وجباتك الملاتي خرداني راستي ناش بيريكون وكو مامزكي وكو زرتش شنغالي قرماني زيديا جاي شنغالي وهبالت بي وحجي إنساني أشكي عرضي خدي هاتي خلبر عرض وعرض مدى دا شهيد كرين حتى دينا أشبير كرين كدنا تاريخات الدنيا دا راسي قنجاوان حتى دينا بنا ناكن هم سرساقي إجمال باتي همو شهيدان الخوازن بسري خلبر وعندك تشمينين وأم برايدوان أم مال باتي دوان حتى دينا حتى عمل ساغن ديم أمي إنا سرقو ريدوان وأمش بيران ناينا بير كرين هم سوفاسيا ودون غلق ساو